أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حمد رب عالم ربين، صلاة والسلام لسر پیغمبر رحمتي حضرت محمد مصطفى بن، صلاة والسلام لسر أهلي وي وأصحابي وي تفكا بن حتى روجا قيامتي. قال مسلمانا دبي صحبتا خدا أمي بحثا عبادت بكن، وقتی گو مهو شخدار عبادت بكي حضورا مهو چه دبي، مهو كيف خوش دبي، مهو جنتي شخورا قزنجدكي. قال مسلمانا چقا مخلوقات گو هنا، چقا وارلك گو هنا، جبونا اماجكي، جبونا غايكي، جبونا سببكي خدا عز وجل اوان چشتا چه کرنا. دنابا وان مخلوقات دا يكو بعاقل و بإرادة هاتيا نقاندن، هاتيا سچمشكرين إنسانا. قال مسلمانا إنسان جي جبونا غايك كي و اماجك خدا عز وجل انسان شياندنا دنياي. خدا عز وجل دو قرآن كريم دا جمرة وها بيان دكي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. إنسان ما ظن دكي جو إسر بردايا، يعني ما إنسان ظن دكي گو هاتی دنیای و ایدی سریوی بردایا چه بکه یه بکه یه بے سوال بی یه بے مسئولیت بی ماولو زند کی اف نولویا. انسان هاتی دنیای اما اینه سر بردایا ده هر تشتی ده نب کیفا خویا، بلکی سبب هاتنا انسانی گو هاتی دنیای اماجک هیا، غایک هیا، سببك هيا. نكو هما إنسان باشي بوش هاتيه دنياي هاتيه چه کرن و ايدي علاقه جناي کرن نولويا. سبب چه کرنا إنسانا، سبب چه کرنا جنا او گوش خدا را عبادت بكن. خدا عز وجل بيجي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. ما انسان و جن چه کرنا جبونا گو جمرا عبادت بکن، جبونا گو مناس بکن. دمکی سبب چه کرنا انسانا، سبب چه کرنا جنا او گوش خدا را عبادت بکن، امر خدا بجه بینن، خوش حرامیا دور بگرن، طاعت خدا بکن. گلی مسلمانا عبادت نگو صادجا منفعت دده شخصی بتنی، بلکه عبادت منفعت دده توپلمی جی. انسانکی مثلا ام بیجن انسانکی گلمیج بکی لمیج عبادتا، انسانکی گلمیج بکی اول لمیج منعوی انسانی شفاحشاتا دکی، منعویش خرابیا دکی. اگر گو انسان لمیش کر لی بلی حرامی جی کرن، تشتی نباش جی کرن، گرک اب انسان للمیجا خواه تفکر بکی میزینی که حقیقتا لمیجا بی انسانی تام بجها یا نه لگوری گو خدا و پیغمبر خوستی لمیش کریا یا جی که مایتی ده هیا گرک لبر چاوه خوره در باس بکی. مثلا انسانکی گو زکات بده، گرک زکات منعوی انسانی شفقی قسیسیه ج اسرافه ج بخیلیه بکی. وقتی گو زکاتاوی چه بو و زکاتاوی منعویش قسیسیه نکر وی انسانی لفقیره نمیزاند، لیتیما نمیزاند، لمحتاجا نمیزاند، و زکاتاوی منعویش فائزه نکر، منعوی تشتی نباش نکر، گرک
تفکر بکی کام زکاتا خود جهوی ده دایه یا نه یعنی اما جا دانا زکاتا من هاتیه بجه یا نه انسانکی گود چه حجه مثلا حج محشرتینی بیرام هو گو انسان کسی نچترن وکا دنانه شا هر انسان وکا هفدوا رتبه مقام تشتک لوی دنینا وقتا گو بوی بلینجه مهو حجه بکی هنگی حج اما جاوی هاتیه بجه اما وقتی گو مهو ندوی بلینجه دبی گرک مهو تفکر بکی روژی گرتن مختم هو روژی دگری گرک منعم هوش خبردانی نباش بکی منعم هوش گناه بکی اگر گو روژیام هو منعم هوش وان نباشیا نکر وکا گو حدیثا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جی صادجا تیبون و برچیبون جمهورد منی گرک مهولوی تفکر بکی گلی مسلمانا یعنی عبادت هم منفعت دده شخصی یگوی عبادتی کی هم جش توپلمی را توپلما اسلامی را جی منفعتا گلی مسلمانا عبادت چیه؟ عبادت او گو بنیتک مخلص بنیتک صاف صادجا جبو خدا امر و نهی اسلامی امر و نهی خودم هو بجه بینی هاو عبادتا عبادت نه صادجا دبلی زمان دا یانجی البلی مکان نتکرن مثلا بیجن لمیج زمانی وی بلیا روژی زمانی وی بلیا ام بیجن حج زمانی وی بلیا جهی وی بلیا نگو صادجا عبادت افتنینا بلکی عبادت تدرید چوی تمیزان دویریه دا تشتکی گو زراره دده مسلمانا تراجی دوی تشتی راک جوی جهی بده آلی او عبادتا انسانکی یتیم تدید تدسته خو سرسریوی یتیمی ربر تا کیفا خو جیر آنی تدلیوی یتیمی خوش کر او عبادتا تلقارشه مثلا بیجن براکی خوی مسلمان هاتی تلقایوی هاتی تخود بشاش کر تخود دفل کن کر او عبادتا جبونا اسلامی تمجادله کر او عبادتا مثلا ام بیجن اراد انسانا تخوش بکی اوش عبادتا ام بیجن دجبونا رزق زاروک خوا تدچه تخبات دکی تدشغلی او عبادتا یعنی رزق حلال تبجهتینی تمال حلال کسبید پیدکی و تتحلالی دا وی مالی خرج دکی اوج عبادتا گلی مسلمانا دو وقتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا زلام کبو دبخچه خرماوادت شغلی دستوی ام بیجن ولو هشک بوبو دستوی کل بوبو دستوی سرت بوبو لقای پیغمبر علیه الصلاة والسلام هات دسته خوا ندا دسته پیغمبر علیه السلام اش پیغمبر رو ها ایزح کر گو یا رسول خدا گو ازلامکی عشچی ما اد بخچادت شغلم دسته من سرتا من نخواست گو دسته خو بدم دسته رسول الله جبونا کو دسته رسول الله ازیت نبینی یعنی نتخواست دسته سرت بود گو دسته خو بدم دسته پیغمبر علیه السلام بلکه دسته پیغمبر بیشش بروی که دسته خو ندایی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرصت دید دسته وی انسانی ماچ کر و وها گو اف دسته جبونا شغل حلال گو هاتیه وی حالی هشک بوا ام بیجن کل بوا گو اف دست د جهنمه دا ناشوتی ادی گلی مسلمانا یعنی گلک جامر هنا مثلا ایرو اجل مجا صبح هاتم جامرك بمر اوجي
يعني نێزی جامیە محەلا نێزی جامی ئەو ژی دەهات مە سوار کرد مە گۆ خێرەتێ چکێ گۆ ئەزێ چم ئەزێ شخۆرە چمە شغل يعني فەقیرۆ وەها گوت گۆ ما ئەم چ بکەن ئەم مەجبورش بۆ ڕسقی زارۆکەی خوا ئەم بشغلن يعني وەکە مثلا ئەز نە مەعمورم ئەز نە ئینسانێکی معاشدایمە وەکە گۆ بەرخۆکەت ئەف گوتنا ئەف حەدیسا گۆ منها گوتی ئەف تشتێ گۆ پێخەمبەر عەلەیهی سەلام di derheqê wî sahabî de got min jê re got min got wexta pêxember aleyhî selam da şexsekî got şixulî destê wî em bêjin hişk bûbû destê wî xira bûbû pêxember aleyhî selam got ji bona rizqê helal ev dest di cehennemê de naşewtê yani heqîqeten însanekî got şixulê helal dike keda helal dike ew keda helal jê re îbadet e yekî gu em bêjin nikare herê bişuxulê belkî dewamlî diçe camiyê dişxwara dirûnehê Qur'anê dixwînê suneta dike li waz û nesîheta dihsênê ama şexsek jî heya mecbûr e kufletê wî heye herê bişuxulê ya sewaxê bike ya qalib çîbê ya boyax cîbê ya demir cîbê ya tuğla bar bike ya hemaltiyê bike mecbûr e bişuxulê ev însanê gu diçe dişuxulê eger got îbadetê xwe jî pê re bikê yanî di wexta ilmêjê de herê ilmêja xwe jî bikê rojiya rojiya xwe jî bigirê ew şixulê got dikê di wî zemanî de weke got îbadet dikê yanî ew şixulê wî jê re îbadet e gelê misilmana miho bi xeberdaneke xweş bi zimanekî xweş عائله خوا زاروکê xwa bielmênê dînê wa ew jî îbadet e gelê misilmana yanî îbadet ne sadece li mêj rojî zekat hec ne got ev bi tenê evana yê belîlî zemanê wa hene mekanê wa hene ama rizqê helal miho kesba helal bike îbadet e miho ji mala xwe re qenc bê îbadet e miho ji cîranê xwe re ji yetîma re keyfa wa bênê ev îbadet e miho ji bona got dînê îslamê serdest bibe dînê îslamê xweş bibe misilman serdest bin miho mucadelê bike kesbê bike evana îbadet in yani îbadet ne li mêj û rojî bi tenê ye îbadet çi ye îmana xwe miho tênê derve bi îbadet yanî însanekî em bêjin li mêj dike miho zanî got ev însan misilman e însanekî rojî digire miho zanî got misilman e azan li memleketekî tê xwendin miho zanî got ew memleket memleketê misilmanan ye ti çê gundekî ti di meyzênê camiya wa heya camîke xweş e mala malê jî çêkirine miho dibê wela ev gund keyfa wa ji dînê wa re tê gundekî got keyfa wa ji dînê wa re tê wilo têne naskirin êdî îbadet jî yani alametê got miho îmana xwe didê nîşandan yani miho zanî got va ev însan îmana wî heye gelê misilmana pêxember aleyhî selatu vesselam wiha dua dikir got Allahümme e'inni ala zikrika ve şükrika ve husni îbadetika got ya Rabbî te alîkariya min bike got ez zikrê te bikim ya Rabbî te alîkariya min bike got ez şükrê te bikim ya Rabbî te alîkariya min bike got ji te re xweşik îbadet bikim gelê misilmana yanî evan nimetê xuda got bêhed û bêhesêb dane ma wextê got em şükrê wa bikin ew jî îbadet e zaten xuda azze ve celle dibêje qul ma ya'be'u bîkum rabbî lewla du'aukum dibê eger got ne ji ebdîtiya we bana ne ji duayê we bana ma çi qîmetê we hebû yani sebebê yani qîmetê însanî li cem xuda bi îbadet e miho ji xuda re îbadet bike miho zarzarê bar xuda ve bike li cem xuda miho bi qîmet e eger got miho ji xuda re îbadet neke
مهو عبدیتیا خو نکی تقیمت مهو الجم خدا نینا خود تدیره نادم هو ادی خدا عز و جل آلی کاریا ما بکی گو ام خوشکش خدا را ذکر بکن خدا عز و جل آلی کاریا ما بکی گو ام شکر خدا بکن خدا عز و جل آلی کاریا ما بکی گو ام خوشکش خدا را عبادت بکن یعنی جبونا گو ام ذکر خدا بکن جبونا گو ام شکر خدا بکن جبونا گو خوشکش خدا را عبادت بکن خدا عز و جل آلی کاریا ما بکی خدا عز و جل د دنیای دجی قنجیب دیما د آخرت دجی قنجیب دیما مج عذابه غیر محافظه بکی خدا عز و جل ما و ذریتا ما بگرین جوان گل میج دکن و لسر المیجا خود دوام دکن خدا عز و جل ما و دیو باب ما و تمام مسلمان عفو بکی رجا قیامتی خدا عز و جل اهل ما مال ما مملکت مش تمام آفات و نخوشی و بلا محافظه بکی خدا عز و جل چقا انسانی گو احتیاجاوی بشفای هیا ج مسلمان خود شفای جواره بشینی چقا مسلمان کی گو دیندارا خود تعالی سهلایی سرچیب کی گو دین خو اداب کی خدا عز و جل مریما توک عفو بکی خدا عز و جل ساغ ماش صحت و سلامت بدیوا اوان انسانی جامیر گو جامی چه کرنا مدرسه چه کرنا اهل علم خوی کرنا یہ گو وفات کرنا خدا عز و جل و عفو بکی یہ گو الحیات نا خود تعالی صحت و سلامت بدیوا یہ گو وا عالما دیوبا و عالما اوان گو زارو کے خود شینا مدرسه دشینا خوندنی خدا عز و جل مرتبه کم مزن بدیوا دین و دنیا و تبدا خوش بکی صحت و سلامتی بدیوا رزق حلال عمرك دریش لسر ایمانی بدیوا خدا عز و جل زارو کے متوقع صالح بکی و خبردانا ما داوی حمد رب عالم ربن آمین والحمد لله رب العالمين